Kawadhi nyime ni obila e county ma Kiambu ondhiyo jopuonjre 13 ma ichich ni nokwalo laptops mane piny owacho chano bero godo weche somo e skund primar ma Kiangunu e kar chung' od bura ma Gatundu North. Achije mamoko 3 ma ok gin jopuonjre bende ne ondhi kendo okwach kich ma Kamwangi medo dayo dhoggi ka ichano chwalgi e nyim doho. Achijego wachore ni ne okwalo laptops ma piny owacho ne chano pogo jopuonjre mane omuonyo omenda maromo shillings bilion 53. Jonyuol nyithindo mane ondhi ogolo ywak ne obila kuom kero nyithindogo e odang'ech achiel gi jomadongo. Bende ne giywak ni somo mag nyithindogo orochore kaluwore ni pok ochwalgi e doho. Hofu yetu ni kwamba hatuna shida na mwalimu kama ange discipline watoto wetu. Shida yetu ni watoto wetu kuchukuliwa na DCI, na inaonekana hivyo hawana haja na kesho na watoto wetu. Watoto wetu ni wa secondary, wa form 4, walishikwa kwa laptop, ati walipata kwa uwanja. Huyu anachukua anapatia huyu, hiyo ndio maana walishikwa. Si walishikwa ati kama wametoa kwa ofisi. Sasa nilipigiwa simu na mtoto mmoja mwanafunzi wanasoma na huyo wangu, akaniambia yeye alitolewa na mama yake na 10,000. Sasa mimi nauliza, mimi hata nimekosa school fees ya kulipia watoto, niko na mwingine kwa 8. Sasa ninaona maisha ni ngumu. Sasa ninashindwa hiyo 10,000 wakiniitisha nitatoa wapi? Mimi sina hiyo.